Бул орманда болгон окуйга еді. Ашык алаңкайда кичкентай ескі уйшык турган. Бирге аны кышынан жүгүрүп өтүп бара жаткан тышкан көреді. Тышкан токтоп: "Сүт кимде? Кичкентай, бул уйшыкчы ким бар?" деп сурайды. Ешким жауап кайтарбайды. Тышкан бос уйшыкка кирип, осунда туруп жатады. Бираз убакыттан кийин уйшыктын манына секирип бакап келеді. "Сүт кимде? Кичкентай, бул уйшыкчы ким бар?" "Мен такырлауык тышканмын, ал сен кимсиң?" "Мен бакылдауык бакамын." "Кел бирге турайык." Бака-бак деп бакылдап уйшыкка секирип келеді. Енді уйшык тышына ыткып коян жетеді. "Сүт кимде? Кичкентай, бул уйшыкчы ким бар?" деп сурайды. "Мен такырлауык тышканмын." "Мен бакылдауык бакамын, ал сен кимсиң?" "Мен коркак коянмын." "Кел бирге турайык." Коян да уйшыкка киреді. Осылай үшеу бирге өмір сүре бастайды. Алыстан бул уйшыкты түнки көреді. Акырын басып жакын келип терезесин кагады да: "Сүт кимде? Кичкентай, бул уйшыкчы ким бар?" "Мен такырлауык тышканмын." "Мен бакылдауык бакамын." "Мен коркак коянмын, ал сен кимсиң?" "Мен кокылкымын." "Кел бирге турайык." Уйшыктын түлкіге орын табылды. Достар енді 4 ел болды. Бір күні жидек көріп жүрген аю уйшык тұрғындарының салған әнін естіді. Ол уйшыкке жақын келіп бар даусыны: "Сүт кимде? Кичкентай, бул уйшыкчы ким бар?" "Мен такырлауык тышканмын." "Мен бакылдауык бакамын." "Мен коркак коянмын." "Мен кокылкымын, ал сен кимсиң?" "Мен Корбанбай айымын." "Кел бирге турайык." Аю ары-бері тарбындап уйшыкка кирмекчи болады. Бирок онун башы ийгенменен денеси сыймайды. Амалы таусылган аю: "Ендеше мен уйшыктын шатырына чыгып турайын." "Жок, сен даусың. Сени кичкентай уйшыгыбыз көтөрө алмайды. Киратасың ғой." "Курукпаңдар, түкте болмайды." Кичкентай уйшыктын тургундары амалсыздан келишеді. Аю курбандап уйшыктын дөбөсүнө чыгады. Сол ак экен эски уйшык сакылап шашылып калады. Такырлауык тышкан, бакылдауык бака, коркак коян түлкү барлыгы аман есен уйшыктан чыгып үлгереді. Аюга алар ренжимейди. Кайта барлыгы биригип, бөрөнөлөрдү ташып, тактайларды сүргүлөп, жана уйшык тургузууга киришип кетеді. Осулайша достар өздөрүнө әп-әдеми жапжана уйшык согуп алыпты.